Unyitanĩri wa mũingĩ, athuri a nyumba kumi, ũndũ ũmwe na maabitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kajiado, mbara-inĩ ya kũhĩtana na kũhukia ndawa cia kũrebia, nĩ ũgĩte na umithio, rĩrĩ mwĩkũĩrwo ũmwe arĩkĩtie gũikio ngono thutha wa kũnyitĩkana na mithogoto 50 ya bangi. Na tumeshika mama mwingine pale town. Kwa hivyo bado linaendelea. Hakuna kitu ambaye anaitwa kabila au nani. Hakuna Masai na hakuna Kikuyu au Turkana au nani. Ile mtu ambaye anafanya kazi mbaya hapa Bisil, lazima tunahakikisha kutoa. Mwĩkũĩrwo ũyũ ũrĩa nĩ mũtumia wa mĩaka ya gatagatĩ-inĩ arerĩkana gũkorwo akĩenderia ayuthi ndawa ici cia kũrebia, thũgũrĩ ĩrĩa gwĩtĩkĩtio matabanagia na mũthuriwe ũrĩa ona gũtuĩka nĩ arĩkĩtie gwĩthara, maabitha a borithi meranĩire gũtigĩrĩra nĩ mamũikia ngono. Cibu wa itũra rĩa Bisil Caroline Charo augĩte mũngũrũrio ũyũ no ũratwarithio na mbere, akiuga bangi nĩ yongererekete mũno matũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ĩno, bangi ĩrĩa ĩrekũĩrwo kuma mabũrũri tũrigainie. Kama mkaaji wa Bisil, ile madhara tumepata kwa sababu ya bangi, hatutatulia, hatutapumzika, hatutanyamaza mpaka kila mtu ambaye anafanya kazi ya bangi Bisil atoke Bisil. Sasa hii imebadilishwa, watu wanafanya kazi ya bangi mobile, na tumetambua vijana na tunaendelea kuwatoa moja kwa moja watoke katika mji wetu. Sasa tumekuja hapa kushika wale kijana ambayo nasikia ndio player bangi kutoka Tanzania na kutoka pahali nyingine popote, lakini tumekuja kushika na tumetoa kashimu ambayo nyinyi mmeona hapo, na tumetoa bangi mingi sana. Mũndũ ũmwe nĩ arĩkĩtie kwĩneana moko-inĩ ma borithi, na mũingĩ nĩ ũrathinga tondũ kamaĩrĩrie kũruta riboti o yothe ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria mĩhang'o-inĩ ĩno ya kũhĩtana na wendia ona ũhũthĩri wa bangi na ndawa ingĩ cia ndũgũgio. Jana usiku tuliled operation usiku pamoja na wazee wa vijiji na komiti iliyochaguliwa tukimtafuta huyu mtu anaitwa Generali. Generali amekuwa mtu wa kuuza bangi kwa muda mrefu, amefungwa miaka mingi. Tulipokuja kwake hatukuweza kufanikiwa kumshika, lakini mwendo leo wa saa 12 asubuhi Generali alifika kwangu, nikaita ile komiti, akaja akasema yeye amesarenda na kutokea leo yeye atajisalimisha kwa serikali ambayo ilijisalimisha kwetu, na akasema kama serikali wananchi wameamua kunitafuta, mimi nimejisalimisha, sitauza bangi tena. Naomba msamaha mbele yenu na Mungu anisamehe pia. Gerifo Tera Inoro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana. Unajua ni mzuri tu support wananchi.